Ćao drugari. Evo mene ovdje u Pirotu kod Momčilovog grada, čuvene Pirotske tvrđave. Došla sam s namjerom da odem na sajam knjiga. Hvala Bogu, posle svih cirkusa oko pandemije, sajmovi su opet došli na red. I kažem ja sebi, ideš Andrijana samo da pogledaš šta ima i da malo prošetaš Pirotom i to je to. Dugo nisi bio. Rešila kao da ne trošim pare. Ali meni novčanik svrbi. Ja ne mogu da trpim para u novčaniku. I tako ti ja izađem sa sajma knjiga sa nekih 7-8 knjiga. I u nekom prečniku od 500 metara ja počinjem da se pitam koje sam sve knjige kupila. Nisam mogla da se sjetim svih naslova. Cirkus je od mene. Toliko za sad. Sad ću da vam pokažem koje sam knjige kupila danas na sajmu. Uzeo mi je pare, jebo mi je mater, da izvinite. Oprostite na psovki. Ove godine sam svoju kupovinu na sajmu posvetila knjigama koje je trebalo da pročitam nekada davno, koje su nekada davno bile mnogo popularne pa su sada ponovo, pa neke više i nisu. Dakle, neke knjige koje su imale svoj hype period i van društvenih mreža i mnogo pre postojanja istih. Evo. Primjer broj 1. George Orwell, Životinjska farma. To je nešto trebalo da pročitam još u prošlom veku, ali nisam. Aldous Huxley, Vrli novi svet. Naravno, George Orwell, 84. Pa trebalo da je pročitam negde 98. 9. Verovatno bi mi neke stvari sada bile jasnije. Čujte Srbi, ovu knjigu redovno kupujem i redovno negde zaturim. Sad valjda više neću. Kao srednjoškolka sam se palila na Schopenhauera, Spinozu, Leibnica, Jaspersa i danas na sajmu knjiga naiđoh na više zanimljivih, ali ko će da kupuje onolike knjige, kupila sam već 8, tako da sam kupila samo jednu. Metafizika lepog, mada sam htjela, to jest razmišljala sam o tome da kupim i njegovu knjigu o religiji i verovatno ću to da uradim u petak, ali ne smijem da obećavam, pošto u petak ponovo dolazim u Pirot i vrlo je verovatno da ću da svratim na sajam. Ja se nadam da će knjige do tada budu rasprodate, da ne trošim više pare, jer sam ih mukotrpno zaradila. I posljednja knjiga, dakle etalon za ono što su mi ljudi pričali da moram da pročitam kako bih za Boga promenila svoj život, pokrenula nešto, ovo ono, knjiga za koju kažu da je prava motivacija. Nemam pojma da li jest ili nije, ja lično mnogo u to ne verujem, ali poslije mali milion godina ipak reših da je svrstam u svoju biblioteku, a to je knjiga tarararam, Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. Pa ajde da vidimo.